States are you from? Virginia? Right on. Oh, this isn't stopping except for this way from work. It's okay. Oh. Yeah, no, it definitely helps with Spanish because I was in Peru like 2 years ago and I had no Spanish whatsoever, but I had French. Doesn't matter, I still could pick up things they were speaking. Oh yeah, so the American language architecture I've ever seen in my life. This is not things eat. So I see Gabby's absolutely brilliant. If you make it to Madrid, we're going to be there for an afternoon. We're going from Barcelona here to Lisbon, and it's a night train for Lisbon, so we get into Madrid at like 9 and don't leave till 9 nights. We've got kind of one in front of Go see it. I haven't seen it yet. Go see it. I was there. I was in Madrid, and let me tell you, all the buildings in Madrid look like birthday cake. Gothic. De la estación de Barcelona Término va a partir el Talgo catalán que inaugura el trayecto entre la ciudad condal y Ginebra. El Talgo catalán, por derecho propio, ha sido incluido en la categoría de los expresos transeuropeos, reservada en exclusiva para los trenes de gran lujo. Tras un recorrido pintoresco por la región catalana, el Talgo llega a la frontera. Allí, un ingenioso sistema adapta la separación de las ruedas al ancho de vía internacional y el convoy sigue su ruta. Es el segundo tren español que cruza la frontera sin necesidad de incómodos transbordos. Los paisajes suizos son altamente pintorescos. Allí la naturaleza ha desplegado todo un abanico de bellezas, destacando el contraste entre los suaves valles tapizados de verde y las altas cumbres nevadas de las cordilleras. Los lagos suizos, que sirven con frecuencia de divisoria natural con los países vecinos,
son otro atractivo para el turista. Su recorrido siempre resulta sumamente grato.